Tigasat. Napalabas, nagsarak damon rey ken Angeli iti maysa a restaurant. Inayayo ni Angeli ti baro nga agawid iti mansyon. Imbaga na ang mailiw na Ariela ken kuana. Namati mat adagos ni Monrey, iso nga imanugot a sumurot na itoy. Ngem ti didaan mo, sinurot gayam ida ni Maryong iti nalimed. Ket nakunana, asaan na apalubusan ni Monrey ang mapanije mansyon. No saan da akadwa da itoy. Awan nga rod tinaramidan ni Angeli, iso akapilitan nga inkuyog da tilakay iti mansyon. Pinakitaan nga rod ni Ariela iti nasayaat ni Monrey, tapno maala na tirik na ti baro. Itagagayem, dinggan nyo tituloy ti nobela tayo, Anapolwan. Tigasa. O ala, umay kan Monrey. Mapantan ni jay kusina taagar mo sartayon. Kat kalpasan ti panangan tayo. Agsarita tamanen, wen? Taadupay ti kayat ko adamagan ken ka, iho. Mama? Kat ti kayat ko, Monrey, iho. Song batam amin asaludsudag kan ka. Wen? Ha? Anya ti saludsudam, Mama? Madamdaman ton, iho. Mangantapay. Sana bale, tanalakalaang matdagiti saludsudag kan ka. Saan anarigat asong batan? O ala. Oh my God, mapantan ijay kusina. Wan, Mama? Napanan ni Monrey lablay ay nawaw. Kasarsarita ni Madam Ariela. Ijay ay nawaw. Simrat damag iti silid ni Madam Ariela. Anya ay nawaw. Ang mga nonya tiramidin na kin ni Monrey. Ay, Malyaw, Ah. talaga ka di adakas ti ugali ni Madam Ariela. Ay nawaw. Tinatanong pa ba yan? Ako nada iti Tagalog. Ha? Napanik na kamutan saan ka day? Medyo nabayag kamutan nagpapaay dito yung mansyon kas babaw nain. Ang apay damagang pala day ta. Ay nawaw. Ay, ba't kit di Manipod nga mindim tengak di tawi. Na minsan la nakitak nga imisam kan nagkatawan ni Madam Ariela. Heh, anya. Iti ado pa iti kortana. Isulaang ti pandakakitak nga imisam. Na minsan laang. Ngam kaaduan anak kami suaut. Ken, hay, ungat nga ungat. Awan lakit agong ungat. Sapay saklang tong ungtan na. Di namat ungtan ti anak ken asawa na. Kas jay na mo talaga kahit labang. Ay este, lablay. Ay nawaw. Nagiti lababaonan na kas kada tayaw ti kabailan na nga ungtan at agibasitan. Ngam, unggaya Malyaw. Apay asursurutam ni Monrey. Ay nawaw. Kargok ngamin ni Monrey. Siya tinangibilinan day di Sir Luisito kenkwada. Kan nagkariak nga aginggat maudi nga angis kao. Jak tupulos sinaan ti awawir ko. Una, ngam dakdakkel ti karbangan ni Madam Ariela. Ta isukat nga rod ti inana. Ha? Ay nawaw. Awan ti karbangan ni Madam Ariela. Ada ta anak nakit nga rod ni Monrey. Na, ipapilit na, awan nga raw. Kasano nga awan ako nam? Si Kamot Malyaw. Ay basta, ay nawaw. Awan to, pa iti sirsirbi ni Monrey ken kuana, ay nawaw. Awan to, pa iti patag na ken kuana. Ha? Ideya. Ngam nagbalbalo sa mutan. Nasimpot mutan kini Monrey. Nagalumamay ti panakisarita na kinkwana. Ay nawaw. No comment, labang. Ay este, lable. Ha? No comment tak dita. Tama nga no agpampamarang lahan. Ang mga no adaman nang isit a plano nan kontrakin ni Monrey. Isuan no comment. Am-am mo konti burik dagita nga gina. Agraman da dya rokaw. Roko-roko da dya. Agpapada da ito galay. Ay nawaw. Isuan no comment tak dita. Nas ka na bantayak taw awir kaw. Tapno makasigurado ay nawaw.
No comment, Lablay. No comment kala, no comment. Ngam nakaado ka mo't itinaibagan. Ah, kasta ayan, Lablay. Ay, nawaw. Basta, no comment. Ay, nawaw. Sigurado ka, akwarta laang ti impadulin, day di papamken ka, Monrey. Wan mama, ngam awanan at ti kwarta nga intad na kanyak. Tayo nalamat aminan ni Manang Anjili idi kanyak. Anya. Oh, ala, paspasensya amon ni Manang Mowen. Lambing na laeng kan kadayjay. Ha? Amombetan ni Anjali. Sabali, tilambing na. Iso nga amomlatan nga aglamlambing. Nukas jay nga agdawat iti kwarta. Iso adi mo gorgoraan ni Manang mo, wen? Buwan mama, napakawan ko ni Manang Anjili. Ah, siyak ngay. Napakawan na kon. Wan mama? Oh, agyaman ak iho. Aguray ka. Talaga ka di appendant day tatulbak di takwentas mo? Ha? Wano, talaga atulbak day ta. Wan mama? Anya titulbakan day ta, Monrey. Kwa, Jay cabinet ko mama. Ah, anya a kabinet mo? Kat saan mat nakatulbak ti kabinet mo iti silid mo ditoy? Jay cabinet ko ije balay da tatamalyong, mama. Ah, no kasta. Ijay balay damalyong ti pagnanaedam. Wan mama? Ah, ngam, apay anaskan nga itulbak mo ti kabinet mo. Kwa, Anya ti karga ti kabinet mo, iho. Adda ka di napatag abanag iti kabinet mo. kwa, Ah, le. ni tatamalyong ti umawawak. Oh, asino ti umawawag kan ka? Sung batang biit, Monrey. Hello? Ay, nawaw. Okay ka kadilaang barok. Nagbayag ti pa nagsarita yung kin ni mamam. Okay ka kadilaang. Wan tata, okay laang. Sure ka? Ay, nawaw. Wan tata, Okay nga raw, bye. Oh, asino day jay? Ni ka di malyong? kwa mama. Nan, kita agman no asino ti imawag? Ni malyong ti imawag kan ka. Apay akon di awag day jay alakay. Kat adala nga rudan dito unag ti mansyon. Mama, saan niyo ko mangungutan ni Tata Malyong Ha? Oh, saan, iho? Apay ko mga ungtak. Kasaritak laeng? Mabit laeng, ha? Adala ibagak ken nila kay Malyong. Mabalin ka di Malyong. Pumanaw kan dito mansyon. Apay apapanawan nak madam. Kat awan mo ti madiran aramida ka. Ay, nawaw. Ti kinalaing mo ang makibiyang ti madinga aramidam. Amom nga agsarsarita kami kan ni Monrey. Ngam kundi awag ka kan kuwana. Anya ti kayat mo apagparangan. Awan, Mata Mariela. Sore, ay nawaw. Pumanaw kan dito mansyon.
Taawan karbengam nga agnaed ditoy. Nagikat kan ababaunan ditoy. Saan ka di? Pumanawak laeng. No kadwak ni Monray, Madam Mariela, ay nawaw. Taas sino ka kuma itibiyag ni Monray? Malyong? Siya nga ron ti binilin day di Sir Luisito nga. Luisito! Ah, Luisito! ay, Luisito! Ay, Bastag sa uka, day di Luisito ti ipampambar mo. Ha! Ti kunamkit di. Adal almanam, iso adi mo mapanawan ni Monray. ha? Ay nawaw. Anya kumangay ti almanag, Madam Mariela. Saan ko nga ugali ti agalman, Madam? Ken maisa, sa anak pa'y nag-resign kada kayo, Madam. Ha? Nagpakadaak lang agbakasyon, ide. Ngam sikati nang ibaga adya ko nagsuble, Madam, ay nawaw. Anya? Iso mabalin ko latatag trabaho dito ino kayat kao, Madam Ariela. Taada pa'y latay kasuratan tayo, Madam. Anya? Asa akla pumanaw dito, no jakon kabailan tag trabaho, ay nawaw. Anya? Iso aladingitak. Oray ibagayon anatang sitak. Tay kalkalin tagaklaang ti pagrebengak kasyayaw ni Monray, ay nawaw. Oh, Sure, iti pa nagsasaok, Madam, pasensyakan. Ngam, di na kumangamin papanawan dito'y Taaging gat adda dito'y taaw-awer kaw. Sa anak a pumanaw, ay nawaw. Nagkariak iti day di Sir Luisitaw, adyak sinsinaan taaw-awer kaw. Datalaeng, Madam, ay nawaw. No talaga ni Monray ti mangtawid ka dagiti sanipwa. Ayos lang dayta, Ariela. ha. Anya ti kayat mo asawen, Rocco. Okay lang dayta. Tainton maurnusan ti papeles. Ay aywom to ni Monray ta ilako tayon dagiti sanikwa. Tapno datamat lang ti agnumar kadagita. Napintas dayta asing-asing mo, Rocco. Imbes ngamin nga stressem ti bagim ngagpanunot iti parikot. Ti solusyon ti panunutem. No kasano ti aramidam. Wen nga agpaiso, Rocco. Kayat ko dayta asuhestyon mo. Isa pa kitaan tayo pa ilay tinasayat ni Monray. Ay aywon tayo, tapno maala tayo tariknana. O sige. Total, nalakala amamat pati ni Monray. Nalaka ang maalaltit dayjay. Iso nga ron. Iso nga anusan tayo pa ilang nga pakitaan, itinasayaan. Hello, Monray. Kumusta kan? Umawag ako makan ka. Ngam apag isumat nga imawag ka. Nasayaat met anaya. Ammom, nakaragrag sakak. Ha? Ngamin, nagbalbaliwan da mama. Manang Anjali, kan Mang Rocco. Nakasingsing dan kanyak. Ha? Talaga, Monray? Wan anaya, kat ammom. Mabalin kanton ayam amo kadakwada. Kas kaayan ayat ko. Anya? Isungag sagana ka ha. Agsarita tanto iti personal. Sanak pa'y makaawit dita ha. Tadidak pa'y palubusan ni Mama Rumwar. Okay lang. Nasaya at na nasingpatdan kan ka, Monray. Un anaya, nakasingsingpad da. Sanda kong ngaungungtan. Sandak pa yun nga ibabaw nga trabaho dito yung mansyon. Iso nakaragrag sakak. Monray. Ito lang nga mariknak ti kinapatag ko kadakwada. Anaya, kastoy gayam tirik na ti maipatag ti pamilya. Naidumduma ti kinaragsak ko ita. Naragsakak matparakan ka, Monray. Sapay ko tagtultuloy yung date akin na saya at dakan ka. Wan, ulitak anaya.
Sagana ka. Tay ti mabiit. Yam-amukan ka da mama. Kas nobya. Apay, imbagam ka din ti may papan kanya. Amudan nga da nobya. May mayat lata no personal ayam amu ka kadakwada, anaya. May kasar kanton, anaya. Malyong, kaano ngay apumanaw kayo di ta mansyon? Tsakpay amaw panyangay na wow. Urayik ni Monre Damdamag nga ron kin ni Monre. No kaano apumanaw kami dito. Di na pa'y masungpatan. Anya, akat kumusta ngay taw awer mo? Saan da ka di lang ulpitan? Ay, saan panyang? Kasla si Maya at matan ti panakilangan da kin ni Monre ay nawaw. Saan na matan niya umongtan? Kasla nakasing-singpet dalaunay kin kuana ay nawaw. Anya, Nagbalbalod da kanon ko na ni Monre. Para makita ay nawaw. ay bantayam ni Monre Malyong. Amom matan ti ugali dagiti sigod nga amo ta. Wen panyang ay nawaw. Iso ajak mabalin na panawan ni Monre. Tama nga no palabog dalaeng da itaw. Ti panaging sisingpet da ay nawaw. Sige nga Rudan, amangan numakaistorbuak. Baliwak tumanan ti umawag. Bye, Malyong! Monre, mabali na kitaan day ta kwintas mo? Nagpintas namin ti pendant na? Ha? Para kanyak lang daytoy, Manang Anjali. Wen, di ka madanagan ta saan ko nga alaan. Kitaak laeng ading. Mabalin? Awan mo ti pangusaram iti daytoy, Manang. Awan mo to talaga. Kaya't ko laeng akitaan. Makuryosak lang amin. Taapay asusi ti pendant ta kwintas mo. Ha? Alan ikatemon ta kitaak laeng, okay? Isublik mo't la adagos. Promise, ading. Ha? Patgan nga ta ni Monre tikid daw ni Anjali. Gagayem, di liway na dinggen tituloy tinobela tayo ana pauluan. Tigasat. Tigasat. Napalabas, pinakitaan lata ni Ariela tinasaya at ni Monre. Kampay idi, nakasingsingpet kenkwana, tapno maala na laeng tirik na ti baro. Nagdamdamag nga rod ni Ariela kenkwana. Nasuron ti baket, gapo iti panangistorbo ni Malyong iti saritaan da. Iso a kinasarita ni Ariela ni Malyong, kat binalaagan na asaan a makibibiyang iti saritaan da kini Monre. Iti may sagundaway, kinasarita ni Anjali ni Monre, kat kinid daw ti balasang iti kabsat na, ano mabalin, ikatan na ti kwentas a nakaibitinan ti tulbek ni Monre. Tapno kitaan na daytoy. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinobela tayo anapoluan. Tigasat. Di ka madanagan, Monre. Ta saan ko nga alaan ti kwintas mo? Kitaak laeng ading. Mabalin? Awan mo ti pangusaram iti daytoy, Manang. Awan mo ta talaga kat. Kaya't ko la kitaan. Kuryosak ngamin. Apay asusi ti pendant ta kwintas mo. Ha? Alan ikatemon ta kitaak laeng, okay? Isublik matla adagos. Promise, ading. Sige. Saan mo? Monre! Ay, Barok! Ingkakanog di ko sen ko na ni Mamam Alablay. Ay, ni Nanam Alablay ko na kumaay na wow, ha? Ha? Uwan. Nalipat akon. Agdigo sakpay gayam. Alamapan kan Barok ay na wow. Sige. Wait, sige! Saan ka nagsubsubli dito, Barok, excuse me, Ma'am Anjali, nag-ituloy yan tayo aramida. Ay, nawaw. Sige! Tiawanan ba in alakay Malyong? Mangdadaol iti diskarte. Pasulpot-sulpot ti Diyas ke alakay.
damaga. Ay nawaw. Anya dayta? Apay ngay, adi mo awagan iti sir ni Sir Roca. Ah? Kanapay akaslasaan mo akabutang ni Sir Roca. Heh, Sapay nagdakla taaw. Mamin ano na kamatla abitugan ngayon no kwa? ay saan ko akabutang ni Rokaw, Lablay? Nupig sa laing ti pagsasaritaan akat ay nawaw. Saan apa nagpalastog? Ngam adamot maikarit ko ay nawaw. Anya? Iti day ta kinabasit mo, malayaw. Wen, ay nawaw. Ay, di nakpay ngamin nabuya nakigubal kat Lablay. Ay nawaw. Ay, lumabuya nakarkaro ama in lab pa kanyak. Anya mainlamat ngay bagbagammal. Ha? Ay, kwa? Ay, nawaw. Jokulay, Lablay. Si Kamay. Ang, awan matirasyon, tapno kabutin ko ni Rokaw. Mas daawak. Tapi anaturod ka malayaw. Kaslaawan ti bubot ngam kin ni Sir Rocaw. Ay saus, no siya, maminsan lasa ni Sir Rocaw. Ay saus, kumkumyapot akong itinakaro abutang. Nang runa nung mulagatan na. Ha! Managkapi ka nga, main. Ha! Di kagbut-butang Lablay. Nang runakit di damot it-itid tiswil daw, may nawaw. Un nga raw, masurunak ang makalagit. Itadanto ka na, numalako dati sa nikwada. Ha? Ay, Lablay. Talaga nga tanga ilako danti sa nikwada. Ay, nawaw. Diyak mo Ngin kas tama, timang mangag ko nga ibagbagada iti kalabas. Makamuda ay nawaw. Awan bibiyang ko dita. Basta ni Munray, ti ayan ti atensyon ka. Di ure ilako da ultimo kararwada. Awan bibiyang ka, ay nawaw. Tandani ka man na ilawanan Munray baraw, ay nawaw. Tata Malyong? Nalipatam ka din ti bilin day di papamkan ka. May papan iti day ta asose. Di mo't imbaganakin ka, at di mo it-itad, wenno oray ipaigam la kuma iti sa bali day ta atulbag. Sika, ken siyak laeng ti mabalin ang makaigam iti day ta. Saan? Uwan, tata. Dandan ni inala ni manang mo niya Angelay. Ay nawaw. Kung nanamot ngamin nakitaan na laang. Mabalin mo takitaan na. Nga oray nakasuot latakin ka ti kwintas Ay nawaw. Apay masapol pa lang ipaikat na ititangad mo ngay. Ay nawaw. Ipilit namot ngamin, Tata Malyong. Oray pa'y kasano ti panangipilit na barok. Saan ka abas tagtong palkin kwa na? Wen? Saan nagaputa simming putdan ken ka katong palamat amin ng ibagadakin ka? Ay nawaw. Tata, Saan ko matki dapat padaksin da mamakin manang mau? Ay nawaw. Ibagbagak laeng ti mapalpaliiw ko. Ay nawaw. Sana nasaya ti kasjay? Pakibiyangan dami na gamit mau. Madimot ati kasta. Ay nawaw. Amo da kumamot ati limitasyon da. sige. Talaglagi paktibilin mo, Tata Malyong. Sige. Agyaman ak nga rod barok. Ay nawaw. Thank you. No denggenak barok. Sir Roca? Onya, nakigtot ka nakakita kanya, Cleopatra. Eh, Di mo naman di umay ko niya. ala? Iyong... Di na ka di pastrikan, Cleopatra. Sige. Sumra ka, Sir Roca. Apay ajak makontak ti cellphone mo, Cleopatra. Baka wala akong signal, Sir Roca. Imposible! Ti kunam kit di, talaga nga ilamlam mga anak. Ha? Swerte, akta na tsambaan ka dito, Cleopatra. Kumusta ti pinautang mo, abayer, Cleopatra? Kwan kasi, wala pa nga silang bayad, Sir Roca. Sa dino tayan day tabayer, tadanunan ta iti mismo apalay na. Hindi ko sigurado kung nandito pa siya sa Pilipinas. Parang narinig ko kasi na pumunta na siya sa abroad. Anya? Problema nga ron iyan, Sir Roca. Ang mga nutimarayon.
naglamang. Sana mabali na mapasamak dayta, Cleopatra. Sana sinsinan day jagatan. Dakalagat at day jay. Saan ang mabalin ti kasta? Ay naako! Saan ang syakti kapungtot mo, Sir Rocco? Ay, hindi ko naman nagayatan yun, sir. Ngam di ka nagananad, Cleopatra. Hindi bali, sir. Babawi na lang ako sa susunod. Milyon tigatad din pa utang mo. Masukatan to iti dakdakkel, sir. Payadam day jay, Cleopatra. Ano? Ay, saan naman ako kukuha ngay ng ibayad ko? Basta bayadam. Ay, sir, magparintumang ako sa sangwanan mo. Oh. Awan mat milyon a kwarta. Anya nga, ti pangalag, iti pagbayad ko, Sir Rocco. Saan ko naparikot dayta? Makaammo kang agdiskita rin pagbayad mo kanya. Ay, wala talaga akong perang ganyan, Sir Rocco. Maawa ka naman sa akin. Tumakder ka man, Cleopatra. Di ka agparin tumangit isango. Maawa ka kasi sa akin, Sir Rocco. Hindi ko naman nagayatan yun. Oh. Sige, kaasi ka man. Saan ka nasingarin? Ngem itimay sa akondisyon. Sige, Sir Rocco. Sabihin mo kung anong kondisyon niyan. Anya kondisyon dayta. Sabihin mo, Sir Rocco. Nay, papanam, Cleopatra. Apay nga impake ka. Wala ka ng pake? Ha, papanam ko na. Iyag mo na kita mag... Ay! Ano ka ba naman? Bakit mo inagaw ang bag ko? Tulungan na kidamang yimpake ka na gitikawas ko. Papanam ko na. Aalis na ako dito. Aya, nagkuna, apumanaw ka. Ha? Lilipat na ako ng tirahan. Ha? Ay, naglaing ka. Kastala ang kalakanakin ka, timang panaw kanya. Anya ko maita? Umay ka man. Ay! Ibatam ang takyag ko! Anya ka kadibalik ko! Anay ko! Nasasaktan ako, oy! Kastala ang kalakanakin ka, timang panaw kanya. Naglaing ka. Kalpasan ti adu arigrigat ko kin ka. Kalpasan ti adu asakripiso kin ka. Ti panagan anus kin panangaw-awat ko kin ka. Panawan naklatan, akas lawan ang yaman na. Saan ka pumanaw? Iyag mo na kita bag! Ano ka ba naman, baliko? Bakit mo imbundaris ang mga kawas ko? Walang hiya ka! Puurak na kita kawas, no ipilit mo ti pumanaw. Sige, bahala ka! Isumbong kita kay Rocco! Cleopatra! Kasarsarita ka pa lang! Ti awanan bain a babaeng. Maghuray ka. Anya di kunana. Isumbong kita kay Rocco. Kunana. Na. Apay ngay. Birbirngasan na mitlatan ni Rocco. Na. Awan mo't sirnan. Apay ngay akas dyan. Sa dino, ti papanam, Rocco. Ada si Kaswet. May papaniti negosyo, Ariela. Ha? Kat, masapul ka di ang mga laka iti kawas mo. Una, ta medyo adayo ti lugar a papanag. Anya? Asino ti kaduam? Awan. Siyaklaan. Sumurutak. Saanan, tamok ama kumikom ka. Asikasumkit diti may papaniti papeles ti sanikwata. Rocco. Di mo itantanday jay Ariela, tanarigat no maitongtong kwa. Manungarod nga aldaw ti kaawan mo. Jak may pasigurado. Mamangan no talo, wano 5 aldaw. Ang mga no abuton pa iti makalawas. Anya? Oh, nagbayagan nga'y. Napatag nga minta si Kaswet.
Kanadamanin plan work adaga-agatanag. Anya. Di kagdanag tapasi nga pagkwartan ti as-asikaswag, Ariel. Roko, sumurotak sa laengan. Saan nga roden? Di ka di makawawat. Asikaswumkit din ni Monray. Laglagi pam, ado pa iti proseso tapno matagi kwata ti sanikwa day di Luisito. Sige nga rood. Ngam ne, agsingsingpat ka iti papanam, ha? Di ka agbaybayag, sweetie pie. Wen, daan nagmun ay. Di ka kadag panunot iti dagas kontra kanya. Tasi kalaang ti babae, iti biyag ko. Ipasyar na kay Jibalayda kunam, anaya? Kasta matimbagan ni Monray, Flora. Ni, naimbag man, tanaurnos matlangan ti amin kadakwada. Un nga rod, kasta mo tinyawag ni Monray kanya. Ah, sigurado nga rod, anaya. Kasaran ti sumaron, no? Anya? No kunan nga ipasyar na kan iji balayda, sigurado ayam amuna kan iti pamilya na. Kat amangan no pagsasaritaan yun tunti maipapan iti kasaryo kan ni Monray. Anya? Nag-advance man ti panunot mo, Flora. Kasar man ti bagbagam. Ay na, anaya, mapmapahanan ti tawan. No awan tunti lapan, pagsaritaan nyo kit din ti panagkalay sayo. Di tanto matlang ang titurungan nyo. Ay na, umayak man pa'y lagi na dito ay panyang. Ah, mala, sobra ka alablay. Ay, makabanog matagtrabaho iti mansyaw. Pudnaw nga ni Malyong akatulungak. Mabanbanog aklata, tabaon dabaon kanyak. Oray day of kao baon dala tabaw. Anya, agad kumusta nga iti mansyon lablay? Ni Monray nga saan da kadimot lang alilaan ijay? Saan mal? Mayat to pa'y tilinang dagiti agina. Ay na, nakasingsingpot da Madam Ariela ken Ma'am Angela ken ni Monray. Ay saus, nakaragrag sakmet ni Monray. Ha? Nakita nga rin ti kinaragsak ni Monray iti sidong ti inana panyang. Lovely. Kunayo, anaulpit ni Madam Ariela kin ni Monray nga anak na. Angam saan mal? Nakasingsingpot met kan kuana. Pasaray agin inarakop da pa'y no daduma. Anya, Iso apa nagkunak. Saanan akayat ni Monray ti pumanaw ijay mansyawn panyang. ha? Pudno nga taasaanen akayat ni Monray ti pumanaw iti mansyon. Gagayem, diyo liwayan na dinggen ti tuloy ti nobela tayo Ana Pauluan. Ti Casa. Nobela ni Jenna Almoite Diaz. Ken iti direksyon ni Isagani Yalong Bulliser. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MTBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga istasyon. Ti Casa. Agyaman kami itingkay panang tarabay.